Hir bang amay kapadupen ingkoy na nerkep ang deng karbi lamed amay ningka na sek amay pi kecekak. Kolkata rong supia long karbi bhawan karbing long autonomous council CM tuliram rong hang adeng pen kangpu. Sang tikipon at track along forest atum kilang cari dunjia pan rat kachuningri. Kardom nili karbi prime time berta than bang sami junaliti mungpi non berta ang ton pen arju iktha. Long nit kuna taro klamalong kepado bom ingkora ner kep ang deng karbi lamet amay ningkana sek amay pi arko ingkora ki thomani hirbang amay pado pensi cekak ponlo. Karbi ang long arong supi di fupen ingkoy ra 4 kilometer ka hilo long nit borchan kuna taro klamalong arko ingkoy arnipen kapado ingkoy ra ner kep ang deng karbi lamet amay ningkana sek amay pi arko ingkoy ra ki thomani hirbang amay pado pensi cekak ponlo. Karbi lamet amay dun may puhukur sing rong pi cepahem pupen kapado hirbang amay along ariso barim bang pokep susi hirbang atum methang kason se hirjir ki hirpado si long nit borchan kuna taro klamalong hirjir awarmon pado. So methang lamiki ipangjo pon kaora pon kapacit hang pon hirjir ki hirkoan ma kili dam dia putak hirbang posar et hansi difu government college than bang Dr. Kabin Teron pi herangke tok bang monju Teron pi atumsi lang pangching laso prang hirbang po parirong pi rideng pensi hirbang amay impusi jaimek pangcheng pitlo birta kitok ahut an ke kidut si ang deng rat amay pido bom pusi birta Abdul Long. Kolkata long karbi bhawan kibijia pan apong kabor ipen apinon karbing long autonomous council kachari sorkar pen ar koini phaing kora ki thom arni tili sira minit thom kep apor malom Kolkata behala jadu kolonia long akimi karbi bhawan kangpu. Kolkata behala jadu kolonia long akimi karbi bhawan long amat Maiki Pedoalong aronan takiklem patang si HD Minister Sumrong Hanglapen MP Horen Singh Beatumatheng no Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Rohang Ardeng Pensi Karbi Bhawan Ingpuponlo Lasualong Karbing Long Autonomous Council EM MSC Atumpen ang pada Principal Secretary Lapen Hem Ahem Puatum Kachenep a Advocate Atum Chitong Dun Longle Pen Hem Ahem Puchandra Mandar Atum Pinanso Atheng no Purujit Ghosh Pensi Longle Pen Ahem Karbing Long Autonomous Council Aphan Podailo Karbing Long Autonomous Council atum kinam sika puti trok sira lak pokep ahem kangtu aklong angden pen kadukawi ingdeng po ando laso ahem along non amat kadukawi sirkut krit trok anbakdo laso nahut akaprek ning arong mimialam ke CM Tuliram Ronghang Kijalin Karbing Long Autonomous Council atumapan ningkang sam angthek West Karbing Long bitung ring thama ahawar kitu Kalitang Lucas Dera Asubi Krisi Dera Pilapen Achor Kalitang Asok Kumar Ghosh Supo Purujit Ghosh Tumpenta Kolkata Long Chiri Po Along Le Akijoy Pen Karbing Long Autonomous Council Apan Pajir Thu Pinikang Pu Karbi Bhawan Hemalong Puthot Ingdeng Hini Pardon Dunsi Lokacharli Asumatumapan Lokapacharli Atim Selam Pipo Lancho Takali Akijoy Pen Kelong Chiri Po Along Le Along Akaprekasai Claim Si Karbing Long Autonomous Council Amidu Kepawang Jiapan Claim Popusi Karbing Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Lamphek Kijai Pado Karbing Long Netaji Consign Coordination Society Pen Arkoing Kora ki thom arni Difu Circuit House Atheng no along kido Netaji Park along Pharoi Sireng Koira Pliang Deng Netaji Subhash Chandra Bose amhang ki thek arni talondun Karbing Long Netaji Conscience a Coordination Society Pen Kisik Kedang Ateng Arkoing Kora ki thom arni Netaji Subhash Chandra Bose akumlin Adam Pro along Lama Kang Tur ka Chiki Mola Pen Lun Lam Kaparju ki than pensi Ningkan Pharoi Sireng Koira Pliang Deng Netaji Subhash Chandra Bose amhang ki thek arni talon si Chiki Mo Ponthu Society Mate Tilka Mamaya Maipu Pran Kumar Danta Karbing Long a Judicial Magistrate Mate Hauragat Subdivision ASDO Nupur Bora Lapen ki thekiding abang pubang piatum kacetong angbong Netaji Aphan Mira Lek Asang Pen ki Modam Thu Kacharli Klim Sumar Pen Det Long Rikaching Hon Alun Chito Lun si Netaji amhang ki thek arni katalon Pangjang Pon Antoy Hubecha Kardom Alun Namaskar Jasisu
যে মাতৃয়ে জন্ম দিছে তেনে খুব বিৰল সেই মাতৃজনকো মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে বাবে এটি স্মৰণীয় দিন কাৰণ এই দিনটোতে আমাৰ এজন জাতীয় নায়কৰ জন্ম হৈছিল ওয়েস্ট বেংগলত বৰ্তমান পশ্চিম বংগত ala pubukajan rong supi arada tumpen cepatir piponsi arkoi ni phaing koregi thom ani India det pialong haroi sira ingkora priyak deng Netaji Subhash Chandra Bose amahange thek ani katalona long pacheton dun si bukajan rong supi subha club atheng no along talon dun bukajan municipal board chairman Binod Kumar Sah pen kachepahem po mailong alhisar po man pen Karbing Long Autonomous Council em madhurya thekal pukon chetong dun ang parta bukajan rong supi ke theke dinga tumta chetong dun si RDP dun Mike Chengchia prang apor ki meyahut bukajan MSc mate Karbing Long Autonomous Council em pukon pen kasalam pon phit krei si an kang tui Subhash Chandra Bose akumle ni em pukon arideng pen kang pupado laso aphi malom so por rat amai tami paman ponthu Maya long Netaji Subhash Chandra Bose India teda phan ki claim pite kang alam chetong dun arat ang no alhia tumpen than pa Jeremy Ponsi mai mesen pen pachuna birta riptun long India dang pialong surihini reng koyaning kana farman toxic kepra isiang deng difu gov Boys Higher Secondary School Pathua Klamalong Republic Day katalon dunjia phan kachisi kachidang pon poma birta pherang kepen ar koini phaing kore ke thom ani birta nang pale 1950 aning kan pen India Republic Day nang talon bom wang bom si Karbing Long District Ahempi difu gov Boys High Secondary School Pathua Klamalong ta ningkan wang katalon pen piningkan alila cham kipi muchot jia phan kachisik padopon bomlo Dipurong supialong kido prek jam high school aus tumaratum pen aren ki damati Mars Pass ki dam ka Charlie padopon bomlo la pen arilalon pen ka padojia phan kachitibin aparla ki kim kirangta padopon bomlo kusibir ta riptun long Bukajan District Committee KSA AJYCP lapen SYC atum arkoini phaing kora ki thom ani tilisia por Karbing Long pen Nagaland ahoy Lahori jana long pinang arni malom pen aronre pen hembrit ke chikim bom abirta longsi kahumri dama birta Bukajan rong supi pen pherang ke birta nang pele alang litum pen kahumri dama hot haladak non ki dobom kurja tuma phan karju pen kachethana tengke inut pele angami pen karju pen achiklo John Wang tangka pi bom pen sikki dola pen lahai ki dojia phan Bukajan SDO civil asai hem along an isi kachetok alota tu puchi paklang dun lasi lahai Bukajan SDO civil pen kosonsi lasona lok chetok pen ridak ki pidun ma alang liki inut ACS officer lo lahai lang paminang jia porlo pusi KSA pen teron AJYCP pen jitu pukon na pen SYC pen ajai katharatum ningjerinti Karbi Anglong জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল তথা বৰ্ডাৰ লাহৰিজান এৰিয়াত যি বাগান এৰিয়াৰ মাটিত অবৈধভাৱে কিছুমান দালাল চক্ৰই যি অবৈধভাৱে বসবাস কৰিবলৈ কিছুমান মানুহক সন্দেহজনক মানুহক স্থান দিছে ঘৰবাৰী বনোৱা আমি দেখিছোঁ আমি চৰকাৰক আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি আবেদন জনা তথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনে ইয়াৰ সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু এই অবৈধভাৱে বসবাস কৰা মানুহখিনিক ইয়াৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে উচ্ছেদ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ দুইটা জাতীয় দল সংগঠনে আৰু আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমে যোগেদি আমি মাননীয় অটোনমাস কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ যে আপুনি মনত ৰখা ভাল যে মাটি থাকিলেহে জাতি থাকিব ঠিক তেনেকৈ অসমৰ মাটি যেনেকৈ শেষ হৈ গৈছে দেখিছোঁ যে পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙতো অবৈধভাৱে বহু সন্দেহজনক লোকে চাৰিওপিনে গ্ৰাস কৰিছে সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰে মানে এই যি লাহৰিজান বৰ্ডাৰ এৰিয়াত মাটিখিনি এভেকশ্যন কৰি পেলাই এই মাটিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতলৈ নিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু কাৰণ এইখিনি মাটি একচুৱেলি এইখিনি কোনো পটা নাই কোনো ডাক নম্বৰ নাই চিটা নম্বৰ ইয়াত বহীত নাই নথকাৰ স্বত্বেও কিছুমান এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে কিছুমান কম মূল্যত পইচাৰ মূল্য দি পেলাই তেওঁলোকক ইয়াত অবৈধভাৱে বসতি বহিবৰ বাবে স্থান দিছে আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা দিনে ৰাতি নিশা তেওঁলোকে ইয়াত আহি পেলাই আমি দেখিছোঁ যে গৈ পেলাই তাত ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ঘৰ বাৰী বনাই পেলাই ইয়াত নিগাজিগি কৰি বহিবলৈ বিচাৰিছে সেইকাৰণে ইয়াত গোজেই গজালি মেলাৰ নিচিনা এটা কথা আছে সেইকাৰণে যে অনাগত দিনত ইয়াৰ পৰা যে এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে আমি প্ৰশাসনক কিন্তু অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই উচ্ছেদ অভিযান শীঘ্ৰে কৰিব লাগে যদি প্ৰশাসনে যদি এই 2 দিনৰ ভিতৰত যদি উচ্ছেদ অভিযান নকৰে তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা AJYCP সহযোগত কিন্তু এই অবৈধভাৱে বসবাস কৰা মানুহখিনি কিন্তু আমি উচ্ছেদ অভিযান কিন্তু নিজ হাতে আমি কৰিম কিন্তু
Ang parta pili ang gamia bangta koson si kurja kaya tumaphan dadak kido jia lam toy kipima puta ninje. Lahaya tum kido pena joksit kang hu dokait munit kapati ang tan ka munit kipon chulang rem rakia hormuki jorla pen okkewai abiha hai hui nang dolo. Lasinon Prabjin pen Karbing Long Autonomous Council CMEM lapen Border Board Chairman atum langchari damra kiplung da prang jiaphan kachuningri bado. Kalipulote non iprang kiwang jiani kapere memeyang tek nang klang tapu puta alang litumpen ningje. Pinita border adim long ditu hem kachikim ron repen la sa bagan long lam tiek penili autonomous council ke thiding banga chuningri henlo ili tumlong dak border board chairman do ili tum kato ko bordering area long tail tumla bangso ka kachilang ni kenang sot pini sondak la horizon long lasuna situation do je arjuding kluilo pini alam thekali lake mentuni arni pensi dak kapre tum hem nang chikim ason dim to nang chiselam lason theklong piklo sita pini arni ta mentuni ta Karbing Long Autonomous Council bandak bang pen pothola eviction kuriji ba kachilang ji phan ladak bang ve dosi la kenang sot losi mup open ejvsp mai phu than losi Prabjin pen Karbing Long Autonomous Council CM and Chenglok la board chairman ka do ve bang pen dak nang chilang ka chumuri pen la akenang so do te election ji klemi kenang so Karbing Long akhiadat ador ki dola pen akenang sot nei sangtita isilo Manipur la pen Nagaland along sangti kaduredet ajok non ke Karbing Long pen si sangti ponsi padorlo la so sangti Nagaland an lelu te truck e hum pen tangka suri thom ke plikep an ador dola pen Manipur an pale theklo te truck e hum pen tangka suri ner kep suri kep la pen ahut pen ke lak isianta ador arlulu Sita ladak Karbing Long along ke non amat ke langroy do kok lang apot si sangti ke humruya sonlang Sita mo ani sikilong sungkrungji la sila ke forest atum mate Karbing Long akhiadat apot si Karbing Long Autonomous Council atum tangka isi hini kapawang jiapan sangti amohor selam si chojor bomlo la swalong pen non rat atum ki puduna bangki ahut isi ke dampar pen sangti roy si tuar antahino thailo non la so dampar mokha atumapan khang check pen tuar tame masap michet ason si theklong lo ajok radatum aning arong lo non alang litumpen ki putuke revenue kapatanga phan ke mesen sita non la arniwang sang ti pon atrak dang trok la pen dang ner ke patrak atum sang tia kele ki pon thu la so along forest atum ka khuruk dun dia jok trak atum 10 cm ansi sang ti pon la si asabak lada khuruk dun pulote ahum tinalong ta ake ong si kelong theklong ji Jongdam sinang Bukolia pen Nagaland Gate and Forest Longkri si ando laki Bukolia Forest, Patradisa Forest, Langmili Forest, Sirbheta Forest, Tokmoka Kramsa Arong Forest, Longnit Forest, Manja Protection 6 Mile Forest, 12 Miles Forest, Lapen Sunday Market Forest henlo. Sitala ilong nata sang tikoan si pon lo mapuke langdunde, kuruk dunde lapen pudunde. Lasi Karbing Long Autonomous Council CM Forest Incharge lapen Forest Board Chairman lapen GFO tumpin khadra aronateng mate tang vet penle papon lon asonte mesenji pusi rat atumpen kachuning rialam ferangke along birta nangle buka janrong supen ferangke anon terang non jong nang kilo birta non nang kili jiplike bratrok ang dengkar birisonim so rongaje Pharaman Difu Government College cases jonatumpen arkoini phaing koira hiniani kang dangamai Difu Government College pathua klamalong kangni mai chengchia prang cases anthem kardom dengtha ovik kimi an alun lun si mai pang cheng ponlo mai phujir song rong pipen kacharia mayalong chunbang phi munika melik pipen si mai ki pha lam thek ki jai pado laswa mayalong KCS Central Committee pen Sunil Tokbi Hinchong Piso Thansri VDC Chairman Dilip Singh Be DGC SUS Ahin pen Sarpang Rirong Hang na pen Himasar Kiling ang kwarta DGC KCS John Abidisar Mongor Singh Kiling atum chitong dun kachitong dun alhi atum pen lam theki jai pon ki piningkan mate suri hini reng koy aningkan non nang keleji thangthanga chiklo ni phai kre pho ani pen ni phai kre sir kep ani an plike prastrok ang deng along kachipati dun jia phan maya long kachitong dun arisoi jang atuma phan bidisore pi bajer tikang lapen pining aningkan pen domahi akikan setami ahawartin pen tachipati dun vek nang jipusi pachini lapen Karbing Long Autonomous Council Art and Culture sai campaign mirdong prakso terang tin atuma phan kipijia lam theta pachini tikang tu kipadutsi kachuning rite kang lam theke kidam tang aningkan ason chimit mi pin pen ningkan nerkep KYF along kachipati dun ason kiwang jilang
aningkan setami lapuson jutang jubat kacinghan kapareng verji apan tuning ritekang plike pratrok ang deng KYF aparman non arpu kimi kecebak along akimi dun mai pi sami militeron pi chunbang pi munika milik pi rap chunbang Thomas ingti bidisar mongor sing kiling pacethang chunbang sar im tisu pangrum chunbang sar im rong chehon lapen jirsong rong phar dihin ripang jidisoning hi lapen animateron pi saikam chunbang avinas taro lapen sar pangrik taro pathu chunbang bisop ingti kapatua chunbang tenson ingti lapen purkaing leng pi lapen ang parta bang ungkoi susia tumapan bang pu ingwai pon Suri hini reng koi aningkana parman kit homang deng Khelo India Youth Games ang dung kitiar ni lokimo ako hiba pu aloa thui kangpo birta nonjong birta nangle ako hiba pu alokimo man kido Assam Chief Minister Sarbananda Sonowar riding pen kangpo mailong Assam Finance Minister Himanta Biswa Sarma man kido Union Minister of State Rameshwar Teli lapen Assam Olympic Association dun maipu Bisnuram Nunisa atum chitong dun non malam so porban birta moing ton peik senang Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mobi puthat birta along wangtulo delai thana angkang 0 point along arkoing koraki thomani anikang sam isira chitim apor malom AS09F5049 alakha ihum aiskutia phan ihum adang para gari patong tikang phit amat adim pen kajui pusinili tumalong birta nang pale Bukazan subdivision ki parlo delai thana angkang 0 point along arkoing koraki thomani anikang sam isira chitim apor malom AS09F5049 ay skuti apan dampar gari patong tekang pirajok skuti kewek abang pupilangan areng hustolo alang liapan tebok head delay state dispensary along tong sekot pen amen thap dam lo bonta rengun eden lo pusi doktor pen pacetak Chinthong MSC constituency ki parlo patimuka ramsinging tiarong along Chinthong block pen kapanong PMAY Gramin Ahemso Karbi Anglong Autonomous Council em Pradeep Rong Piari Deng pen Kangpu West Karbi Anglong Chinthong MSC constituency ki parlo patimuka ramsinging tiarong along arkoini phaing kore hiniani kituk det aradapan kapanong PMAY Ahemso kikim kirang tanga hem Chinthong MSC mati Karbi Anglong Autonomous Council em Pradeep Rong Piari Deng pen Kangpu Bangso jame kalong Chinthong BJP Mondra Maipu Joy Singh Bongrum Tachito Dunsi Mesen pen Kangpu amai pachun pon Karbi Prime Time ang kelapons kang ton peiglo dumit hakmi kruang tu